Kabel suka lembak Shillong Municipal Boot kelabu por khaddu Lashai ka sngi ka khatnyau trik unaila aja punriu ya Nongdie Madan na ka Thain Laitumkhrah bakin kenria no sya ka jaka kabla penbit penbiang ka soka sya brightwell ha bari katkum ke jimpen bena ka Shillong Municipal Boot ka ba khaddu trik unai tung aja punriu la penbena baya ka Thain Laitumkhrah dan keti barik phan nong light park Red Cross Laban lum syat sngi la penbena kum ka no bending soon ni kijaka bumsya bande Madan bat Nongdie Madan gide ban kenria no sya ka SMB parking lot dan kiti bat hapla ka brightwell bangkalu bari Nongdie Madan ki badon haya ka certificate of bending ni COV kin hap kenria no na gite kijaka syua ka khatnyau tarik unaila aja punreu kata la syai kesngi bat ki bayal persya kin hap ban syatan ha ka ain kat kum ka migraya street vendor Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme aja pulai. Di persya bende jingdi hak te jaka kan sya weng maldor hak bor jengka an la ong ke kedua no chairperson ke town bending committee badai the chief executive officer ke Shillong Municipal Board. La ban kedau bahag ni gisgi Nongdie Madan ka Thain Laitumkhrah galait ban penpau ya jing persya akmat ke office ke municipal hol kan ni jing penkrek ke soka ban penken ria no yaki. Kenapa biji ni bang? Kuat temak kemawi. Sini, cermin. Sini jami. Di pak ni no, nanti pak leceh. Paling sekali. Saya baring.